Dükkanatçı bizimkiler doku satalar. Rahatlanıp. Bu indi big tarihi medrese bitinde. Neçedir 100 yıl mana. Taşkent bize относительно yaş şehirinde o. Namına bu medrese eski bina. Lusa soветский konstruktivizm. Masa среднеазиатский stil bitinde. Göresizdir. Şehrin ortasında bunda yana bir sutki bir 25 etajlı tuzalanıp gele. Şuşunday Bukharski stil. Bulutuştan bitinde. Nasıl bana imam hatipler bölmesi. Şunda kirip sorularınızı bir alası. Hemen bunda biz şagabız indi elekkege tarihi medresege. Aras. Nidi motor kurkem tarihi medrese. Kıyda bitin şuşu meşturun aşkan. Hazır şu medresen qarab getirib dükkanatçı bizimkiler doku satalar. Rahatlanıp. Bu indi big tarihi medrese bitinde. Neçedir 100 yıl mana. Taşkent bize относительно yaş şehirinde o. Namına bu medrese eski bina. Lusa soветский konstruktivizm. Masa среднеазиатский stil bitinde. Göresizdir. Şehrin ortasında bunda yana bir sutki bir 25 etajlı tuzalanıp gele. Şuşunday Bukharski stil. Medresenin ismi Kukildaş. Neydi? Motoru mu? 1569 yılda tüzülüp bitken bu medrese. Yani bana indi hazır hürmetli tuğanlarım 440 yıl primerine. Big drivni bina. Mene medrese debleri. Kukildaş diye yazılır yani. Arapçada şokirtler. Motor. Кроверим? А? Китель платный? Her şey görüşürüz. From Lyon, hello to Tatarstan, Kazan. Okay. From French too. Oh, it's very good. Ha? Rusya. Rusya. Şunday zallar. Kirip yürüge ruhsat bilmedin, biz şuma kalık. Kirip qarab çağırırız. Selamun aleyküm. Bunda bu hazır degen действующий medrese okuyorlar. Şunday motor parkları var. Qarayız. Motor. Bunda bir 80-90'lık zemli tersini bulan bir qatağına işilip çıkan. Bunu remontlağından buldurgan kadar. Selamun aleyküm. Bunda şekirtler misiniz? Şekirtler? Arapça bilesiz? Azmaz. هل تتحدث بالعربية؟ تحدث عن مدرستك. في أي مستوى أنت درست؟ أنا في الصف الثالث. في الصف الثالث. نعم. كم سنوات ستدرس هنا؟ في هنا يدرسون طلاب في 4 صف. 4 صف. حسب في سنوات. نعم. جيد جدا. أي دراسة يتدرسون هنا؟ يتدرسون من فقه. ممكن أنا سأنظر بعض درس. لا. لماذا؟ لا أعلم، لا أعرفه. لا نعرفه. أين الدراسة؟ أين الفصل؟ نحن ندرس في الثاني. نعم. نقاط. نعم. جيد جدا.
Necekler okuyorlar bunda. 40. yıllar. Şu молодцы. Devam edelim. من روسيا. من روسيا. نعم. كيف تعرف اللغة العربية؟ أعلم كثير من اللغات. Türkçe, Özbekçe, ما شاء الله. İngilizce. Kandaysın, жақсы mısın? Ha, Kazakça. Yaxşı mısın? Yaxşı men dedi. Elhamdülillah. Bizden şey işi buturalar. Yarar. Давай, إلى اللقاء. Ançık motor bunda. Subhanallah bir gerek şekarını. Motor. Rektorlarını elektim. Rektorlar bile söyleştim. Talgat Taceddin'ini bilem dey, dost biz dey, Rabil Qayneddin'ini bilem, Mukaddas Bibarsov'ni bilem, bütünsü bilen dostlar dey. Rektor bir aşık motor ettirip söyleşti. Bir görkem. Şey işlerge oşarga çakırdım men. Barmadım енді artık ne kadar olur deyip. Вот. Büyük motor. İkinci tarzlarda şakirtlerini işletirler. Utiplettiler. Bu utipleniği biti mi? Nega Toshkentda bit, qizu, issi. Nega kerak utiplettirga? Qish kuni kerak edi. Da, qish kuni bunda sovuq mi? Men sizda sovuq bo'lmaydir deb o'ylaganman. Shunday motor ko'rkam. Men hali Buxorolarga bormadim, no Toshkentdagi bu madrasa men уже ko'ngilni ko'tardi, bir shiddat etdi, bek subhanalloh ko'ngilli, shodliqli, bek motor. Tegda tog'da motor aqtiradi. Shunga yo'llarni davom etamiz, qaraymiz. Bunda yaqinda bozor bor dedilar. Borib oshab kelmoqchi bo'lmay kuni bo'yi yurayman endi men. Gostinitsada g'azaftirib bilangina. Alay yurga yoramay xalbata boshladi. Oramda 28-29 gradus. O, turnik. Turnik ko'ram ekan, Brusiya bilan keta olmayman уже. Mana Chorsu bozoruna kelib jetdik. Bu самый главный знаменитый bozor bitin Toshkentning, и mumkin скорее всего bularga O'zbekistonning eng главный bozori. Ну, водитель aytganda, как всегда, turistlarga o'xshash keltirdilar endi, shunga bunda beyeler особо накручены считается. Ну, yarak ko'rib ketik. Вот нәрсе булыр. Базарның куполлары күрәсезме? Күпме купол монда. Менә центральный купол да бар. Зур базар, огромный базар. Хәзер күрербез. Мен кергән әле ул Чорсуның борынгына. Теге калдык, пыстык җирләре. Монысы менә основной район була бит инде. Чорсу килеп килү белән бәйләнә башладылар. Рубль нужен, доллар нужен дип. Вот. Bunda bütün yer var indi. Şüprek, şaprak, eyber, milaşufka, bakaleyi, pasuda, rizak. Bütün yer var. Men paydi bir жаңа şalvar da kerek edi indi. Mine ne? Özbek eyberleri. Nasyonalny, kulturny. Şunday eyberler. Bunlar bizə kerek deyilmi ya? Şu parayı samsak gerek ha. Samsak şu simkele. Temin ettirip. Pullar aslında kaverlar satalar. Bir türlü kaverlar. Selamun aleyküm. Çıkmadır. Yaxşı. Türlü evir satalarıyım da. Gümbez degan. Tuvalet 2000 so'm. Bunda тоже motor tübü aslında. Coverlar. Bunda handmade kol bilen yasalan evler. Özbekistan. Bibi hanımız. Türlü evler. Selamun aleyküm. Mana kulmaklar, xotin qizlar uchun sumkalar, posudalar, magnitlar, butunlay turizm uchun. Telinkalar turli. Uyga qaytib, pishmoqqa qo'yib, qarab saqlanib o'tirgan. Mana men bo'ldim o'z vaqtida Toshkentda deb. Yani babaylar ko'p yerda sotilamanda.
Masa mene spesialni biş parmağı için. Даже soğutlarda var taşırga. Bütün yer var. Akşamına olsun. Şimdi Çorsu bazarının altın sınırı. Sağ görünüp dura. Nechik ayırla. Çorsu Gold Center degen. Bunda fontan da var. Отделка da başka. Богато, красиво. Kruta yasalgan indi bunisi. Kirib qaraymiz oltinlarni, kumushlarni. Shunday kibitlar endi. Butiklar. Tiganda oltin, bunda oltin. Men o'zim falsafachi kishi bo'lgach, anglayolmayman mana bu oltinga, kumushga tortiluvni. Вообще boshima sig'maydi. Nega kerak ul oltin bizga? Nega kerak ul kumushlar bizga? Nega kerak ul jin yoltirab turgan aybirni tenga elektru? Ul men biologiya yog'idan anlay olmayman. Balki nindidir estetik rahati bardir endi ana. Lekin tabiiy yoqdan anlab o'tira olmayman. Nega kerak? Biz bilayda big motor, bizning gavdalarimiz big ko'rkam. Mana shunday bozor. Mana shunday standartli bozor endi. Bütünüsü çabalar, bütünüsü yürüyorlar. Yakınlıkına bir eviden bir katı tuttu. Samsa aldım, samsa kabaktan bulup çıktı. Restoran da beklemliydi. Ne jüriyim hazır. Arap Çorsu pazarının produktu bölüşün. Karayolsun. Şunday zur bazar. Brat etiye dam to dam söylemeydi birebir gerek durmuyorsun. Ne kadar aslında главный kupol bitinde. Hamma qarayız главный kupol aslında narsa var ekan. Kupol. 100 bin Bunda bütün rezultatlar indi. Qarayız. Toshkentning главный bozorining главный kupoli. Уже oldan pishgan to'qmash, oldan pishgan pilmen. Oldan ezir to'qmash apaytib qaynar suga solarga gina kerak. Уже почти pishib bitgan. Qarayız. Der. Mene. Süt üstleriminde. Кстати, Өзбекстанда малышка так себе. Bizim гостиница вообще süt İran'dan. İran sütü. Şunday görünüş. Qarag'asi ne kadar zor bazar bu. Hele ben balkon balkonun astında qarag'asi ko'pmi urun. Одновременно ko'pmi kishi sata. Ne kadar zor. Hakamet. Subhanallah. Satışçılar üzerine bir 200-300 kişidir. Bu şekilde bütün kilerde beyleneler bitindi. Brat, что тебе надо? Брат, давай я тебе тем угощу, этим угощу. Мне там ничего не надо. Мне там, кроме одной вещи, что? Мне там чай надо. Я на это меня чаем угостил. Как onun ismi? Bu ne mi? Çamışkarim. Cemşit? Çamışkarim. Çamışkarim. Allah bereket versin. Manga ham Alloh barakat bersin. Amin dabay, amin, amin. Dua qilib beramiz. Mana choy beraman sizga berkali. Yo, rahmat. Men tamoq to'q. Yo, rahmat. Ularni videoga tushirib. O'zbekistonda, Qozog'istonda kupollarni ko'rasiz ekan, sizni masjidni bilamiz. Mana teginde de bir motor kupol bunda. Birisi organizatsiya, ikkinchisi restoran. Mana bo'lsa, уже masjid bo'lib chiqdi. Men bu masjidni ko'rib ketdik hali. Tarixiy masjid, bunda da savdo etilar. El to'xtab olmaydi tur bo'y. Opetnizdir. Savdo o'zagina sho'g'in. Qozoqlar aytmish savdo uyi. Mesela mükemmel.
Kıratoy ceketler, kıratoy pasudu yasıyorlar. Meğerli şir hazineseler yasıyşak. Özünün instrumenti bilen. Kuş tegizmesem. Selerim ataşayın da bu. Aha. Крышка на эти. Ama kırışk yazsın mı? Kapkaş. Копка. Şey. Balçak kaydan. Hı? Balçak kaydan. Рыштан. Рыштан. Kaydan? Рыштан. Рыштан. Fergana'dan. Fergana. Aslında Taşkent'te normal balçık yoktur. Sazgıdan. Yarar. Sen zakaz çekmeli. Yo işlemez. Ha sen işlesin. Nasıl dedim? Şu zaman. Bismillah. Allah'a tapşırdık. Maşallah. Allahümme barik. Hazır произведение искусствиясы. Сәнәгать продукциясы. Нестедер үстерә бу кара. Bu tutkışı mı? Hı? Tuta turgan tutkış. Bu mu? Hı hı. Meterinke. Салатница. Салатница. Mesleğim ya. Mesleğim салатница уже. Пластиковый посудunu ташласаң, yoта экологияны бузып. Бу ватылса ташлыйсың, bir atmadan sonra yalan yasam болады. Evet. Ekologично. Экологично, да. Hep gene türlü motor evler yasıyorlar bitinde. Alişir özünün yasagan evlerini çağırdı. Bu elektrikli meşit binasında şoşandı kulturный центр Karagaz. Eski yerler kalgan. Çıkmadan. خوب شد گیر. Bir hazır tutasın bu. Mesela odalar üzerine Germanya'dan gelgen turistler. Her türkan mı giyecek? Özleri Afganistan'dan değil. Bir siyaset de zor. Rusya, selam. Salam. Здравствуйте. Здравствуйте. Değilim. Kalıp ne isteyeyim ben? Yine uçun olur. Güleşe veriyorum. Şunday birler. Motor center. Bir korkem. Kanata koyucusu diyen. Nasıl? Dirviş diyen. Evet. Türlüsü. Türlü terinkalar. Artık yasıyorlar bunda sotalar. İşkilerini karağızın diye motor işkiler. Oo, subhanallah. Ne Alişir ne sezer şliteginde. Alişir usta barıp karıgalı. Aparatlı. Bulan mı Alişir? Bulan mı? Крышки ясым ди. Профессионал инде bu. Aradım motoruna söyleştik. Hazır videoda gitem. Mene orta kala bazar. Bunda yakında bin относительно примерно 1 kilometrede medrese Barakxon var. Şunu ko'rib kelmoqchiyim. Nasa ekan. Allohga topshirib ketdim. Aqrinda chiqqanda meshitda tura. Qaraq eli. Kirpichnik süslenchik motor. Manarasida akkuratligina motor turib yasalgan.
Men de medresege aşağım. Şu bu meşte kirip durmayım. Bu Ahun Guzar abzı meşte hürmetli. Mertki sonra kirip qarab çıkarmın. Bek interesный постройка. Biz yoluna devam ederiz. Meşke şabab Yetişem deyip geldim bitinde. Mene bu medreseye тоже огромный meşet medrese. Bağlar diyorum tağlar. Раз. Manarası зачет, конечно. Bunday taza manara için bu bir büyük. Tek. Benim motor parkı da var. Bir şey kadar işleyeceğim. Hemen yıkamalar yıkan şunu yazır. Tek. Orağız benim bunda. Manor отдельный екен. Yani zor. Проход достан. Motor kupolları var zor. Екінші манара. Tamam bir dastan jaratalar ben de koyarga. По сути, bir nindi keragi de motorluğu da yok. Lakin şu vakitte bir üzümün bulup turabı. Hazreti İmam Cami Mescidi. Selamun Aleyküm. Salat. Salat. الصلاة خير من النوم ومن تجلس رغس عندي شكر دي مشت الله رح نطور من دبر كوبل من دبر كوبل motor şekerli arağız bunda rezinoy ağaç kolonlar üstte rezinoy ağaç neler baget men içe getirgen bunu yakın motor bu dorga bağatı subhanallah şimdi motor kolonlar yakınlara gelip karasan dikkatli kalın yakışlarımızdaki nasıl namazda bir namazda Allah koruyor zor. Da tamam Merzal. Да, купол чёткий. Durmaydı. Kemal zor. Hem mihrap. Bogatym işte. Sürekli. No tamam şunda yok kopya. Zor bu. Şunday formatta. Yumuşak kızarzalı. Formasında salgan. Ne bu meşnin zorluğu? Subhanallah. Hazırlar motor.
Bu motor zor meşitnin artında. Hazır tüzüle andan dağın zorak, andan da giganskiyrak Центр İslamski Sivilizatsiya degan. Bilmiyorum indi meşit üstüne meşit. Mera muzey formasında bulur mekan bunu bu giganskiy bir. Bu söylep bitirgesiz ekemet zor bu cemaat. Ali orta var medrese Barakxon degan. Bunda zor kompleks. Mena bu video mena siz göresiz. Meşit menden bir 100-150 metrlik göresiz kran. İşli. Ne kadar ızdıravenli bina salalar. Mısır medrese Barakxon. Yakında bular bütün sorun aşkanlar. Ha Barakxon medresesinde kurup gitti. Zor meşit bu. Mena bunda tağın bir kompleks. Tarihi. Mena bunda 3. kompleks. Orta 4-si tüzüle. Mena bası medrese Barakxon. Kıyaşqa qarşı çürem indi. Hazır kulege kirem. Bası 1600 yılғы bina. Qarağız. Bu şulay bek серьезный, bek zor bina bu. Bası eski. Mena bası eski. Bası eski. Meşit жаңа, mena bu Центр культуры исламской цивилизации тоже жаңа булар ескилер. Qarağız sınçık motor. Bunda indi rekonstruksiyalar көп bulan көріне. Orunlar olan bir zaman yasalgan. Ha bu medrese deyip atalağına. Her medrese tür indi bu. Muzeynin eksponat. Qarağız. Motor kopulları var. Bu Savda özəgi indi bu. Targoy Center. Şurada türlü resimler, magnetler. Elik buna pişmaqlarda hər birisine bir şagirdga Qur'an oqurğa yaşarga orun berilgan. Bugün ol Targoy tüşki. Hər bir kişinin özünün mençik özgəri zamanına to'g'ri kelgan o'rinning nelari, qo'llanuv sabablari. Evet. Mesela centralni zal bitin centralni zalga kirib qo'ygan. Açık motor. Bunu belki integralini çalıştırsan. Turistler kaçıydı bütün yerde. Ну, evreler şoluk indi bütün yerde. Telinke astakan şeyinlik tüvette öne gülmek. Telinke indi. Öyle şu telinkeler deyip. Bunlar takta kısacı. Tegeler önce kızıl başıkta insan olsa bunları taktadan. Ya bu kaçandır bir xirab bolgan bunda jıyılıp namaz okuganlar. Bugün bunda sevde iteler. Mana şolay, hürmetli dostlar. Zamanı. Neyse etsen degen büyük motor resimler ko'rinamında. Büyük originalini okullardan, pişmaklardan düşürülgen. Üzünçerlikle. Ben üzüm bir resim şuraya yatam, şu an aytasım kele. Üzünçe büyük motor resimler var. Büyük yakşı yasalgan resimler var. Bunda biraz kachественныйрак evreler. Başka kibitlerle çalıştırganda. Tırışıbırak yasalgan. Балалар ойнайлар, жал итәләр. Менә советский девятиэтажкалар бит инде. Менә карагыз, дворлар ничек ясалган Ташкентта. То есть Ташкентта ике төрле тормышны аңларга кирәк бар. Берсе менә шушындый многоэтажкалар. Алар инде мондый шәһәрчә тормыш алып баралар. Икенчеләре бит инде монда ул mahalle sistemleri. Mahalle sistemlerinde indi biraz başka şarak durmuş. Anda avuşa bırak. Lakin относительно чиста, мотор
Tege Sovet yurtlarında özünçe bir arxitekturu ayırıp durar. Qarağız mene tereze qurlarına. Öz vaqtida ezrekkine özgerişler kiritkenler. Mene bu etip gitiginde format motorluqni üstü. Masin targovi sentrlar. Masin яңа үйләр. Bularga bir 5-10 yıl ganadır әле. Bik motor, bik көркем. Аккуратно гына. Нәрсә әйтәсем килә, Казакстанда бүтән җирдә стоматология күрсәм, монда стоматологияны бик әз күрәм. Адым сайын микрокредитный, финансовый һәм аеруча Казакстанда бит инде күрдем мин, теге банкротстволар, ломбардлар күп иде инде. Метр сайын ломбард иде, кайда гына барма. Монда Аллаһка шөкер андай вообще жоқ. Тыйылганмы? Или халык ихтияжы юкмы бу нәрсәгә? Белмим. Болай фактически Казакстан байрак. Акча ягыннан карасаң. Ләкин шул вакытта Үзбәкстанда думнар матуррак булсын. Ләкин монда онытырга ярамый. Мен Казакстанның бит теге уртача шәһәрләрен генә карадым. Башкала булган Алматага әле барып җитмәдем мин. Сәфәремнең ахырында гына ул план Алматаны күрергә. Үзбәкстанның беренче күргән шәһәре ул уже Башкала. Шуңа дагы монда чагыштыру бәлки хаталы да булырга мөмкин. Әгәр хөрмәтле дусларым, чагыштырга нәрсәдер телисез икән, исегездә калдырыгыз, һәр вакытта да ахырында гына чагыштырып була. Алла, нәрсәдер кемнеңдер төтөнгеч шартлады. Әнә теге алда бара торган машинаны. Эй, ата хаман. Шуңа дагы бер качандан чагыштырга ашыкмагыз, пока эш бетмәде. Эш беткәч кенә чагыштырып була. Шуңа мин дә сезгә төпле җавапны ахырында бирәмен. Ничек икәнен. Светофорда чыгабыз, перекресткта. Монда инде шәһәр бөтен яктан да. Çabamız. Lampiçka bitti. Karmanda çabamız. Ne tağım bir meşli kurup gideriz hazır. Evet. Silzor, Golden House degan. Shunday. Bu taqmasam Sovet çırındagı dumlarga o'xshagan bu. Motor ittirib yasalgan. Devam etamiz yoluna. Men baram Toshkentning eng zo'r masjidini. Sizga ko'rsatasam kela. 19 kilometr bo'ldi bugun уже. Почти normal o'talgan. 1 kilometr yarımdan kelib jetam Qozog'istonning eng zo'r masjidini. Baka baram, mo'shtog'im bilan qiziq yerlar ko'ramiz. Sizga ko'rsatarman. Yerler kıymet gibi tuyulamıyor. Mene misal için bir banan aldım, bir ştuk. Bir kefir aldım, 2,5% yartı litre. 11.628 Uzbek somu buldu. Bizim şey Rossiyski 94 rubli. Benim şey kıymet gibi 94 somga bir belege kefir bilen bir ştuk banan alırga. Batıp gidebildim men жүрген yerler. Вот. Уже 21 kilometr şol Anxor yılğası bilen men yüzgen. Masavetinde özünçe bir nabережный. Men mene bu meştke baran bitinde. Toshkentning eng zo'r meşti. Hem mene bu Telebashnya barib bulmasın bu. Hatta qirdan o'tib ketib qarab ketirman. Mene Anxor yılğası qarag'iz. Qabristoni, ziyorat. Hozir ekan sizga ziyoratni ko'rsatib olayım. Qarag'iz, motor akkuratno kirib ketasiz bunda. Qozog'istonda o'zingiz ko'rdingiz, unda mavzoleylar. Hamda shunday motor qabr toshlari. Akkuratno. Temanda da mavzoley o'xshagan yerlar bor. Mana shundayroq. Boy kishilarning o'zingiz ko'rasizlar, chiqasizlar. Skameykalar bilan. G'adirek kishilarni beton bilan zaryovat etdilar просто. Еще da g'adireklar ana просто ne? Bunda tuproq bilan pishanda bu topsalar.
Kimning nechik hali bor? Suratlarda bor ekan. Qarang, suratlarda bor bunda. O'rin jitmay, qarag'ancha qisiq qo'yganlar. Doktor Jonji. Nigir. Sultanov Akram Nazarovich Igil, Tatar kişisi kebek. Ne? Ziyaretler. Kul olası ziyaretlerinde. Bu indi 90'lı yıllarda kömülgen kişiler. Yine şunda ziyaret. Yoldaşov Madin Ahmedov, Yoldaş Ruslan Ahmetoviç. Apa 97'de, abzeli 9. yılda gitken. Ne? Özbekistan'da da suretler koyuyorlar iken. Demir Şafkat'mış. Şimdi haller minez Özbekistan ziyaratı. Bu şehrin üzerinde benim bu büyük bulatlı ziyarat. Mene apanı bir yaratalar. Nazarov Mayran apan qarağız. Buruşatqa kadar şey koyganlar en iyilerine kadar bağları. Şunda iskamika koyganlar. Şunda haller. Ziyarattan. Ziyarat qaravuşları keldiler degen. Helle yortsa tiyoshturduk, tiyosh batayındı hazır. Bütün vakitni aldılar, jibermeyler. Sırov birerler, sırıylar. Bek qiziqsanalar. Tatarstandan çıkı ziyaratlar neçe kişli, ne tertipte, ne revuşte. Her bek yaxşı, malatsı. Ziyaratlar çista, akkuratni qarab turalar. Bişli. Merhaba, sen de buldu. Gelip bitemediğinde işitken akınız. Bunda ziyarata iken çoktan kırıp yolu. Nasıl meştik? Ne bulan barak. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ İşte kirgenden şundayım. Внутренние дворы var. Средняя зида yaratırlar, внутренние дворlar. Ишгалдан meşte buldarga. Su күнді meşte okup bulmasa şunu şaka okuyorlar. Bunda da şunday portal. Ağaçlar büyük motor türbüse akkuratlarına kesili. İlk aksida ağaç bağanalar, ağaç kalınlar. Düşenlerin çık motor yasadan kararlar. Usta ittirip, motor ittirip. Kibritleri var. Kavyollar var esli üstü. Şahap namazı qarğa. Tashkentga teleboshniy yo'l turay. Nasıl tura? Bek интересно. Anda minerge 100.000 so'm tirasi turadi. Benim için artık zo'roq şeyindi. Bek tutmas menda o'xshani. 100.000 ga men bunda bir sutka qo'nib chiqam. Belki arzonroq topilsa yo'l borib taqararman. Mana endi Toshkentning teleboshnicisi. Dальше bora halim yo'q, bordim. Qaramiz. Usta flag silkinib turadi. Toshkent teleboshnicasida
365 метр mi? 375 metr şu başka. Bunda şehir. Şabalar, kovalar. Hemen koytam koskuga. Metroga oturup hazır. Dostlar, Allah'a şükür. Koytup gittim. Hazır özümün koskuga kirem. Köp yürüldü bugün. 26 kilometreden uzuldu. Köp sebetinde uylilar. Seyahat ol, rahatdır indi. Cemaat seyahat ol. Türkiye'nin plajında jol tutul seyahat ol bir toktavsız yürü. 26 kilometr. Men ortacha şol 20, 25, 26, 30 şaka koy vaqtda. Evet, şuna jengil ishdi bu seyahat. Ne organizmga bek foydali deb umidlanaman. Men shu o'rindan chiqib ketgan edim. Ertangi 10da saat 10'a ketdi. Skoro qaytib tajidan bitimdi Allah tilasa. Mana o'sha kiram, eshik. Şuna dağın seyahatning nindi foydalari bor desangiz, organizmga foydali. Türkiye'de yer boyunda aşab yatıp tozarıp yapmaysan onda. Jüriysin, ko'rasan, kishilar bilan tanışasın. Men bu kun boyuna bilsangiz ko'p kishi bilan tanıştım. Barsında videoga yazdırıp bo'lmay. Bir ko'p kishi bilan kim deganda 15-20 kishi bilan сөйләшеп o'tirdik. Ad do'shi сөйләшеп tegi endi teran ma'noli fikrlar bilan, neler bilan. Evet, alarga ko'p ders berdim men. Ko'p dua qildik, Qur'onni o'qib oldik. Turmush fikrlar berdik. Mana men Turkiy qardosh bunda o'tira. Assalomu alaykum. Evet. Shunday xallar. Qaytib yetdim. Alhamdulillah, shukr. Har kirib наконец osharga kimdir so'rov berayindan da ko'p ақша ketadi endi yo'q jamoat. Kun bo'yina menim mana soat 10da chiqdim, har 10-chilarda qaytib kirdim. 450 tanka avtobus, oshov, ishuv, turli muzeylarga kiruv. Şunun kadar nibari ақша ketdi. Biraz so'randığım da vardır. Lekin endi ақшаны azroq bilib tuturga kerak do'stlar. Bütün yerini tutib bitirga yaramay. Salam alaykum, chu Tatarstan. Salam alaykum Tatarstan. Все, ketdi. Bu Yigit jigiti. Shunday motor rasmlar bor bizning hostelda. Hostelning xo'jasi художник, o'zi yasay butun yerda. Motor. Shunday rasmlar. Türlü bölmelerde türlü resimler. Bunda indi kelgan kishilar yasaylar o'z resimlerin. Bu Babur hocası o'zi ressam degan. Shunday resimler underground yozib qo'ygan. Yo'q, Qozonga salam, Ufaga salam. O o'zi tatar jigiti, Ufadan dey. Selamlar ayta. Dostumuz da keldi, Allah'a şükür. Salam aleykum. Bizden bilen Новокузнецкий'de познакомились. Неде? Где? Мечети. Не мечети. Мечети. В рекламном агентстве. Рекламное агентство, Да. арт-студия, как там? Нет, Лотос. Лотус, да, телефонда, да, Равшан Лотус все еще. Да, да. Ты, наверное, ушел оттуда уже? Да, я уже давно оттуда ушел. Вот. Менаха Харибас, 42-й регион. Где твой праворульный автомобиль? Ну, он не праворульный. У тебя же был праворульный. А я потом поменялся. Менаха бар, Харибас инде. Қарағыз, 42-ші регион. Мен 3,5 жыл Кемеровской областьта эшледім. Кузбасста менің үшін бұл май кебек енді бұл регионны көрерге. Кстати, мен российский машиналарын көрдім. Здесь, да? Мало уже. Да, и көрдім, знаешь, Казахстанда очень много Татарстан и Башкирия. Да, Шошындай мотор машина білен келген. Он такой художник, мен нам білен попрощался, потом снова зашел. Нашой мотор терпелся. Здоровья, салам передайте. Да. Казань. Всем передавай, это Уфа смотрит. Уфа, салам алейкум. Да вот, Бабур. Alo, esnemisiz? Elbet. Yaxşı. Мен шу шайберлерді ол өзі ясый, өз қолы білен пластилиннен, астағы динозаврлар қияғаздан ясалған. Вот, шушындай мотор. А флаг Британии почему? Подруга подарила. Ярар. Давай, всем салям алейкум. Давай, салям алейкум. Рахмет. Амин. Барабыз бетінде әкірләп кіне қарап біздің Ташкентларны. Всем салам. Да. Всем новокузнечанам салям, да? Всем новокузнечанам. Всей Сибири салам. Да. Сибирский. Вот. Қазір ол бізге көрсетті Иван Охлобыстин эшләгән ширкәүне. Ол бетте Иван Охлобыстин
Батюшка булган. Да. Вот, аның монда ширкәве бик зур ширкәү ди. Күреп китергән инде икән. Ташкентта ширкәүләр бар икән. Дустым монда эшли. Күреп китәбез бу ширкәүне. Бу главный православный ширкәү. Батюшканың дусты. Менә күрербез фонтаннар. И монда кереп китәбез бит инде. Бик матур территориялар каралган. Батюшка сөйләшеп тора. Садакаларга да кыла торган. Вот монда кибетләре. Монда тоже кибет бугай диндидер. Бик матур ясалган, каралган. Иван Охловистин, артист шушында служить иткән бит инде батюшка булып. Менә даже нидә бар. Үзенең экранында бар, звуковой. Монда карагыз, целый комплекс зур. Карадык, бик матур, бик современный. Батюшкасы да бик ачык. Вот. Бүтән Ташкент, Үзбекстанда 500 мең урыс тора ди. 30 ширкәүләре бар бүтән Үзбекстанга. Даже Бухарада да ширкәү бар икән. Менә шундый хәлләр бик матур, бик тәртипле, чиста. Аккуратно гына эшлиләр. Равшангал безне до вокзала довез, полдня ехали. Акъёл. Акъёл, да, акъёллар, хәерле юллар. Хәзер китәбез.